Hadin ke jingpej benya iki kot kislah ka pratrek urempang arjar pulai jong baro lais pa nyop kandai ngot ki kertong gi bla thap kertang benya airang hak election MLA arjar pulai na ki hinru paut ligi constituency ka office u chief electoral officer CEO ka Jela Meghalaya kala pentep basau ngot kila syak kentaj no kuman syukro ba ka election commission of India lingba ka bor penyat election hak ka Jela Meghalaya kala ailat nadu ka artarek hadu nyo tarek urempang arjar arpulai ye ki kertong bakin thap kertang ladi ban penti kena ye ka jing airang jongki hakani ke election ka banlong hak arp nyo trek mentau benai kum ta kin don lais pa live khandai ngot ki sinrang bat live hunru ngot ki kenthei kata baro lais pa nyo pusan ngot ki bani aireng hakani ke election MLA arjar arpulai ya ka ba ka result election an pentep hak ar trek ulber arjar arpulai ka jingpej bania iki kot isla jong baro ki kertong kala long hak keleng ki office deputy commissioner haki khat artli ki district bat ki office civil subdivision jong ka jella ki brasa kentaj kilong uba ailat boy ubala thap kerteng bani aireng na juwai constituency uba hambertus nong tudu na sutengah saipung ka kong violet lingdo na kliriat kibla thap lingba ka seng NPP bat uba stonely shilla na kliriat lingba ka seng UDP hoi 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 kepada TMC si Turki sentil Meghalaya Bantulan hoi kepada TMC si Turki sentil Meghalaya Bantingkai Trilum jungi mentala dei kapor ka jingkelah kisur ngin pensawa lawan kapor ka jingkelah Trilum jungi mentala dei kapor ka jingkelah kisur ngin pensawa lawan kapor ka jingkelah